Kaze bakunzi ibiganiro vyacu biva kuri Minembwe TV aho muherereye turi mu karere ka Minembwe Kivu y'Amajepfo territoire ya Fizi. Umunyamakuru n'umenyereye Nirunezerwa Benjamin. Uyu munsi ni tariki 8 ukwezi kwa gatatu umwaka 2025. Ibikorwa vy'itezambere cyangwa se salon ngo birakomeje mu karere ka Minembwe. Nyuma yaho twigwanaho ifatiye centre ville ya Minembwe, ibikorwa vya salongo birakomeje. Uyu munsi rero abaturage biyo centre bavyutse batora ibikopo amasashe babita kugira ngo hagaragare isuku ihagije. Bwana chef Bikinomitabu n'umuyobozi wa karere Kirundu yasavye abaturage bose guhagurukira ibikorwa vy'amajambere cyane salongo kuko arizo bibereye abaturage. Aha yavuze ko salongo ariko buzima kandi yavuga ko isuku ifasha abaturage cyane. Yavuze ko salongo idakozwe hari ingaruka nyinshi cyane nk'ingwara ndetse n'ibindi. Yagize ati yavuze ko mu minsi iza hariho gahunda yo gukora amabarabara ahuza imihana itandukanye, twavuga nka Gahwera, Karingi ndetse na Mikenge. Bwana Bikinomitabu yavuze ibikurikira. Mwaramutse bwana journaliste, amazina yitwa Bikinomitabu, nitwa akarere Kirundu, ariko ndi hano muri centre ville niho twakorera umunsi isuku y'Igisagara. Muzukuru y'Igisagara ukuntu kimeze neza, nubwo amazi atari meza cyane, ariko urabona hari isuku paraporo n'iminsi yashize ko wasanga nyine kitameze neza, ariko turashima abantu badufasha kugira ngo dukore isuku muri kino gisagara, n'abaturage babyishimiye cyane. Muzukuru dutekereza ko n'imihanda yose itagenda neza ihuza imihanda yacu yose tuzakomeza kwikorera ngo tutitunganye, kuko niyo gahunda twihaye kugira ngo duhuze imihanda yacu yose, amabarabara tuyatunganye mu kurinda ko leta izo zikadufasha n'abandi bagira neza. Hanyuma isalongo hano ni mwayikoraga gute? Urabona hari guca imihanda, hari no gukubura, sinzi isalongo hano uko mwayikoraga. Ya none cyane nta mihanda twaciye, twari gukubura Igisagara tukakikoreramo isuku, tugakuramo amasashe, tugakuramo amaplastike y'amajibanywa bakagenda batagutyo, niyo twari gukora. Ariko ibi imihanda turayitangira, nizera ko ku mushumweru kiza niyo tuzokora inama n'abayobozi bari hano tugafata gahunda yo kugira ngo imihanda twari twarayitangiye kandi irahari, nugenda tusubira kugira ngo tuyisanasane ihuza imihanda yacu Gahwera, Kabingo, Karingi, Gakenke n'ahandi hose. Iyo mihanda tugera kwishyura kugira ngo tube tuyisane. N'umuzukuri ikibazo dufite gusa n'ikibazo cya karubira, amamoto nyine araparitse niyo transport dukoresha, ariko twizera ko nano imihanda tugomba tuyitunganye kugira ngo tubone karubira kugira ngo abantu baza bagenda bahari hano mu Gisagara abasubira bagende neza. Imbogamizi ni izihe mufite cyane muri igikorwa cya salongo mushobora kutubwira Minembwe TV? Imbogamizi dufite si nini cyane kuko abaturage icyo ari igikorwa bamenyereye, twaragitangiye kandi muzukuri twakibyaje umusaruro n'abaturage barabyishimira. Usibye ko mu minsi ishize twatubize ko ukwezi tutagikora kubera intambara zituri hejuru, abaturage ntibabari basanzwe basa n'abantu bagiye ko kwibagirwa, ariko twasubiye kubakangurira kuko muzukuri nubwo nyine tubonye kano gahengwe kumutekano mukeya, tugerageze gusana iwacu ahashoboka hose ko hogera amamoto, hogera n'imodoka, dusubire tuhasane tugira ngo dutegereze ibindi bizoza. Chef, turangiza, sinzi nimba abantu bari bitabiriye kuko mwifuzaga hano muri centre ville ya Minembwe, abantu bitabiriye salongo ku rwego. Abantu bari bitabiriye cyane kuko bari bagize iminsi bari mu bibazo by'intambara, kandi nyine barashafite ihamuka ry'intambara, ibibunda byavuga hano n'ibindi, n'abantu bagera hano muri centre ni bakeya, twakoze turi bakeya, ariko nyine bari bakoze twabashimiye kuko bakoze ikorwa cyiza cyane. Chef, nuwe butumwa utanga kuri Minembwe TV abatwumva ubutumwa ubwo ari bwose, dore ko hano mu karere ka Minembwe nubwo bigaragara ko byibuze hari umutekano kuri n'igihe cyashize, ariko kandi hari bikibuze, nuwe butumwa ushobora gutanga? Ubutumwa natanga kuri TV, kubaka amahoro biragoye, gusenya biroroshe, ariko kubaka amahoro biragoye. Hari abantu benshi batarumva ko tugomba gusana iwacu, hari abantu benshi bashumva ko turashari mu ntambara, ariko intambara zirwana mu buryo bwinshi. Hari intambara nyine y'abanyepolitiki, hari intambara y'amasasu, ariko twebwe tubona intambara y'iterambere. Icyo nuhakangurira abantu nuko mu gihe cyose intambara y'amasasu ihagaze tugomba gukora iterambere iwacu, muzukuri abazaba bagihari bagasanga hari ibikorwa
by'iterambere byakozwe ko turashobora n'abanyamikenge nubwo basenye ariko natwe uriya muhanda twawureka kuko turashafite ibikorwa by'iterambere ndetse twifuza ko abanyamikenge nabo bazosubiraho tukagerageza kuma gusana uriya muhanda n'ahandi wacu imihanda igakorwa titwushika indege turakomeje ibikorwa by'iterambere. Abashimiye. Yari chef w'ikino Mitabo Leonard umuyobozi w'akarere Kirundo wavugaga kuri Minembwe TV. Twibutse ko isantre Villa Minembwe yafashwe gushize n'abasirikare batwigwaneho akaba ari nabo bari bahagarariye kino gikorwa cyiteza imbere cyangwa se salongo. Iyi salongo ikabikomeje muri kano karere ka Minembwe ikabimaze n'igihe ariko kandi abayoboye n'abasirikare batwigwaneho.